إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمة الإسلام، لقد دعاكم الإسلام إلى سماحة في البيع والشراء وفي الأخذ والعطاء، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن انتصف بالسماحة بالرحمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمها إجابة وإذا استرى وإذا اقتدى. رواه البخاري. أمبي على التنو بد مني على في أمبي أنيني على في أكان كشي كبواني ركون تورو منان كبارا جغو نالي جو من كندا مغوتي سر من بي أفلي نالي جو من فنا فيلي مغوتي سر من بي كندا ambe sereya bato fensite min ka bato ni ala kelen pewte jonyogonte ala la ambe sereya muhammadu wala ka jondo ala ka cidendo kisin nema baka anaka dunkew anaka saybaw ala ku kisi min ka ca kosobe no temena ka boy silama manton silamiya yawu wele katan nogoyama sanni ferela nabe sanni ke abe fentereme kana wiyerema nabe juru sarawu ke nabe minali ke nabe dili ke silamiya sare yawu wele katan nogoyama kan nogoya ke nimbela cidenye duwawu ke mogoye mogo min ni ale mankuturani nogoyaye cidenye duwawu ka tigiye ko ala ka tigi nema. Anana Jabir ibn Abdullah ka hadisa kono ako cide ala ka tanuna kisibaka ako ala ka mogo nema mogo min na be fere fen fere mogo ma aba nogoya ala ka mogo nema mogo min na be fen sa kabo mogo bolo kana yerema aba keni nogoyay ala ka mogo nema mogo mi nabe mogo ka juru sarabi ka juru sara nogoyala. Ni hadisa Bukhari hadisa imbo ka nogoya ke fere la ika fere fe eye doni soro ika worije ka doro ita geleya mogo ka iti ka mina geleya ika fere fe ika mina ita geleya mogo ka ni bi ka mina fere mogo ma be mina nogoya ka fere mogo ma ciden ko mogo min bo ke ala ki nema na be fensa mogo bolo fana ni ale de be e ka minan sa fana ate tremeli chaya ayere ya do ka minan priye minye doro abe minan sa ibolo ate tremeli chaya ika ko ika do bala kibbi ka minana aba sai bolo ni nogoya e ciden ko ala ka tigi nema ni ka juru fana bala abeta yi ka juru sara nogoya la na yi ka juru se soro doro abeta sara nogoya la ciden ye do kai ni hadisa be Bukhari kono. hadisa nana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu samaha libayyi والشراء والقضاء
ni hadisa fanan nana turmiji kono wa sahahu Sheikh Albani ko Abu Hurairah ko ciden ko inna Allah yuhibbu ar-rajula samuha al-bayy wa shira'i wal qada'i ko ala be chefe ala be mugofe mugo mi sanni fere abe nogoya ke mugo ye na be fen say bolo fana te tremeli chaya ikaba say ibolo kata nogoya la ni aye abaka juru sarali na bo fana nyini fe abake ni nogoya ni hadisa fana nana turmiji kono Sheikh Albani ya kenya hadisa wore nana ni Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala غفر الله لرجل كان قبلكم كان سمها البي وسمها الشراء وسمها اقتداء ني حديث فنا ترمذي يا ابو قال الشيخ الباني شهيه جابر كحديث من فلان ني ko ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko alaye mo junubu yafa mogo munun temena awunye mogo do tumbola ala ya ka junubu yafa aka junubu yafa sababu kera munye ko atunkera nabe fem fere mogo maba nogoya na ye fem treme bolo kasa kana yere mafana abake ni nogoya de nabe aka juru kanini abe juru sara lenyini fe fana abake ni nogoya de ni hadisa fana be turmiji de kon Albaniya kenya hadisa wore nana ni Usman ibn Affan radiyallahu anhu hadisa min Usman ibn Affan malaka je kabwama qala adkhala Allahu ar-rajula sahala mustariyan wa bayiyan wa qadiyan wa muqtadiya al-jannata arwahu an-Nasa'i wa hasanu Sheikh Albani harisa wore na Usman ibn Affan bolo ko ciden ko alaye mugo dodo arjanna kono aka arjanna doni sababu alaye cedo alaya do arjanna kono aka arjanna doni sababu kera munye ni abe fere ke sanni fere ke na be fen fere ba fere nogoyala na be fen sayi bolo abasa nogoyala na bi ka juru sara ba sara nogoyala na ba aka juru sara le nyini fe aba nyini fe ni nogoyay balmon na hadisa we munyira silama chaman be sisa ube shige ka geleya de makono ni mogoye nu ya do mogo be de wonna de wakati mi ode ulu kaswa minawu anu kan nawu anu ka balon o gele ya wakati yo ode balmon nin jogo be silama chama na jogo jugu ba kalo na to fule kalo minye kalo bay sungalo hera kalo dedo ode ato be hadisa de kono ni sungalo jora woleli kala dobe woleli ke ya baghi al khair ikhbil wa ya baghi shar ikhshir ni sungalo jora woleli kala dobe ka woleli ke kabo alafe abafo hera nyini naw aya nyeshi terete kalo nana hera nyini naw baraji nyini naw aya nyeshi ala koma bone nyini nanu tora nyini bagawo ayu ka jo akaka bone na ka tora aya jo folo akala soso aya jo balma sungalo surunyalen fule balo beba ke ka geleya na beba ke ka geleya fembe ba ke ka geleya ote jogo nyuma ile kata silama made silama ninte jogo nyuma ninte tamase nyuma hera kalo nato kalo bay nato anka sira alanye anka hinna nyugona anka nyugon deme ala ko wataawanu ala libirri wattaqwa akwaye nyugon deme hera ko dela an yalla nya sira nyaw meni ewa hera ko bena umbe gela ya de taka nyugon segere jogo nyumante tamanse nyumante mankuto nyumante silamaw ayesra alanye ala yen no yake munu nye jagol kelaw ayesra alanye
aka minanw sɔngɔ nɔgɔya fantanw ɲɛ aka minanw fɛɛrɛ nɔgɔya la sungalo n'a nana hari tamaro min ni sun bɛ tigɛna a bɛ gɛlɛya n'a fɛnw mana kumala balo mana kumala sukaro mana kumala toro mana kumala fɛn o fɛn ye dunfɛn ni minfɛn da bɛɛ de bɛ gɛlɛya ni sungalo nana ciden sallallahu alaihi wasallam ye mun fɔ o la ciden ka manto minnu filɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye mantonw ka ko dɔ kɛ e bolo e ye gɛlɛya de ta ka mantonw sɛgɛrɛ ciden y'i danga a ko ala ka gɛlɛya lasi ma ni mɔgɔ min ye hɛrɛ ta ka mantonw sɛgɛrɛ ciden ye duwawu k'i ye ko ala ka hinɛ i la ala ka hɛrɛ d'i ma o hadisa jumɛn ye an ba aishatu ka hadisa ani aishata radiyallahu anha قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت حاجة اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فأشقق عليه اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم an bai shatu ko alayya me ciden ma ko ciden ba ke ka fo ale ka so in kono nka so min fule ni o ya sura ba ka so kono nka so min fule ni nye nya me ciden da aba fo ni so in kono ko ntigi ala ni ye mogo min bila ne ka manton ka ko do nyana bolila na ye geleya takin ka manton segere ntigi ala ika ko geleya tigika ntigi ala ni ye mogo min bila ne ka manton ka ko do la aya nogoya kuye ka nogoya uka ala ika nogoya kai ni hadisa be muslimu kono ni mogo min ba fe ala ka nogoya kiye ni ala ka nimmanto ala ye nimmanton ka ko do ki bolo hinna manton na nogoya ke manton ye ni mogo ye geleya de ta ka ciden ka manton segere ciden ni dangade ako ala ka geleya ta ka isegere ala ka geleya kika ema ye lafiya be mi sungalo ni sungalo nana minan be geleya me jol lafiyara jonye hera soron jol lafiyara jon ko alhamdulillah ne wasara jonyo fo balmo ciden ka kuma te wulide silamaw jamana kono ayemira akatta si akasira lanye ka geleya ta ka nyogon se hinnate nyogon tonyo kalon tige nyogonye geleya ka nyogon segere aya dabila de awon balma mogo fana ni ede ka jurube mogola juruin akani chogonye de obe hadisa kono de ija aqtada rahimallahu rajula ija aqtada ni be ka juru nyini mogo fe ka juru kani chogo aken no yala firenye duwawu kiye na ya soro sheta tigiye yere makono ni kayede ala ko qur'ana kono wa in kana ju usrati fa najratu ila maysarati wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ala ko ni ka jurube mogola shede tay geleya de baka ala ko makono ni kaye amma kono fo kan no ya suraki ka juru sara ala ko ka juru min bala yere ni ya sadaqata la yere kaya fala yere akode kanyi na ya surabo do ode kanyi ni yere ya do ka juru salli sete mo min yere ka ya fala yere ode kanyi hadisa sahlen nano fanala kiden ko sallallahu alaihi wasallam man anzara muashira ajallahu allah yawm alqiyamati fi jillihi arwahu muslim kiden ko man yassara lal muashira aw wada anhu ajallahu allah yawm alqiyamati fi jillihi yawma la jilla illa jillahu arwahu muslim kiden ko mugomi e ka jurube mogola gelaya baka iye makono ni kaye a ube juru nyere iya do a chayara tigi ma ye do bola ka do biaye karsanya farani hakela ibe ni hakke sara a ube ya fara bela yere yawmal qiyamah do ala bi do ka suma koro qiyamah keneka do min ni sumate ni ala yere ka sumate
turumije kay riwaya dola fi jilli arshihi ala bido akalla resu makoro hadisana nan abi hurairah radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu yudainu an-nas كان يقول لفتاه جاء أتيت مؤشرا فتجوج عنه لعل الله أن يتجوج عنا فلقي الله فتجوج عنه بل أبو هريرة حديث دوننا كوتشي دنكو كوتشي دو تمبي كمرا سامبادو على بجرو دو مغولا من كجرو كان وقت الشراء أبافو كجرو كان بغيا كتشي دني tanka juru kane me ni nana mogo mimma ninka juru bala shetaye temaka kano kare de ibe temoka adola yawmal qiyamah do ala na temen fanaka kiden ko ewa ko ala temena ka fana afana ye junubu ke ala temena ka junubu la harisa na chogo dola tuma mi che ni ala nyogon kumbe nyogonya akon ka jo eye bara nyuma juman kenne akon tigi ala nete bara nyuma shido nye minke men netu nye mogo koniye ko marasande tumbe nye ntu nye ko marasande mbe juru do mogo wula ninka juru kani wakati shera mbafu nka chide nye ta juru kani nogoya be mogo minye o basara nogoya te mogo minye temoka adola ala na temen fana ka junubu kan tigi alantum bennin koni kede sinon te bara nyuma wore do nyere yede ala ko neni temeli kaka kateme eka ne fana temena eka junubu bela balma yenni fasamanta bawye me mogo do be nu ka jurube la ubi kanu nu haru ya do se ashetuye Allah bay be dogo wulade o ka juru kanini bola laba hari bi ka dubi la be dogo wulade ni shite jogo nyuma ni la hala nyuma islamaw no nyogonche angan janto nyogo nan balmo la nyir belebele bayre munye islamaw de ka nyogon wole ka nyogon waju ka nyogon konanjia mimbe jamana kono ni geleya ko nana doro degun nana doro ni jamana dew nyerebe geleya ta ka nyogon segere islama jogote de abe jamana kono islama jogote de silamon ka komarsa chaman mugo chaman be profite geleya wakatu de nu yado mugo makobe minawna wakatu mi ube mugo haju bula wakatu mi katam minawna ube minaw nsongo geleya silamiya ya wele katam min nan nogoya de do akan nogoya ke sanni fere wula akan nogoya ke aka termeni wula akan nogoya ke aka juru sarawula akan nogoya ke aka juru kaninga aye siralanya akatuga ka qur'ana ko aye siralanya akatugu ciden ka hadisa sahalin ko sallallahu alaihi wasallam awa galon tige ni nyogon jamfa aka dabila ni nyogon ce sanni ferela hakim ibn hijami ka hadisa be aqwal bayan bil khiyar ma lam yatafarraqa wa in bayanan wa sadaqa burika lahum fi bayhima wa in kajaba wa katama muhiqati barakata bayhima ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako fere baga fulan min be minan tereme e bolo ani minan mi embolo sanni beke emi bolo ani kiliya ciden ko awa abaka suwala na ma faraka bo nyogona na ye fere ke nyogoma be nyogon kama fara abe minan tigi bolo ka fere boroto adagara kiliya nye akabo fere la na ma faraka bo nyogona awa ciden ko na aw fula eminan tigi ani kiliya na aw beye cinya fo nyogonye aye cinya fo nyogonye defo mimbe minanna eyo ojeya defo bi ka minana ima dogo ya jeya sanni fere lay kam minin priye munye yo fo galo matige ala be barikado afula ka sanni fere la akome na aw fula na ye galonde tige defo munun be minawuna ku dogo nyogona fere keroka o fere barika la babode o fere barika ala babode wala mu niyaye an ka jagon sannu ferew chaman barika bolendo wuri be sura tesika jo tesika siga tesika mara
ube mana abem mana sunya ube amem mana ciya balima fuyite u barika u bolende do barika de borula galon munun be tige nyogon jamfa munun be ke an ka sanni fero lambe galon tige munun ni nyogon tonyo minna o de ye barika do bo koyna ninna fulu be ciya togotu te do ula abe sunya togote do ala fuyita ke ni barika bolente galon munun be tige ambe dogo nyogon na minke ambe nyogon jamfa munun ke wala mbalimo an ka sira alanye barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisaa'il muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم يا معاشر التجار فاستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا آناقهم وأبصارهم إليه فقال صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من انتقى وبرى وصدق بل مو دوندولا تشيدن مدينة تمتو أنا نسوغلا مغوباكي كساني فيركي تشيدن جورا أيا كوكو مرسو بيه تشيدن جابي ويو كون كورتا ويو نيو كورتا كتا تشيدن مكا تشيدن لجي تشيدن كو أكو جاغو كلاو يوم القيامة دو جابو كلا بفاجر لما دي بكونو قيامة كنكا جاغو كلاو يوم القيامة دو كمرا سمبه أبي فاجر لما دي بولي قيامة كنكا فوني كمرا سمي سرنا علاني يكا سني فرلا iye nyuman ke ka hera ke ka sanni ferela iye sarakati boke ka sanni ferela o komara sa fajir lama o junubu tote wuli qiyama la nyine munye ciden ko komara sabbe junubu to de be wuli ka jo qiyama keneka fonna ya soro komara sami nisrana alanye ika sanni ferela ani komara sami nye hera ke ka sanni ferela ani komara sami nye chinya fo ika sanni ferela e junubu to wuli qiyama hari tawrela ciden ko ako ya masaratu jar innal bayya yahduruhu al-laghaw wal halifu fasubuhu bi sadaqati hari sadola ciden ko komar saw jamaa aw akwa kado sanni fere wakati mana kuma ube fo sanni fere wakati galon kalilin ubeke ewa ayaka sanni ferew nyagambini sadaqati boy aka sanni ferew ayu nyagambini sadaqati boy he jago kala sadaqati bo o fari bolo kade komrasa sadaqati bo chaya de chide nyode fo ako komrasa ako sadaqati bo nyagambi ika barala komrasa sadaqati bo o nyagambi ka barala de ako pasike sanni fere wakati kuma kuntan chaman de be fo galon kalili chaman de be ke donc yibe sarakati bo munun ke ulu de be ke sababu ko junubu ya faka boyla ambe ala deli jamana de wala ku hinna do nyogonna la nyini ye munye mbalmo sunga nyomi fode sungalo surunya den fule ka me mina mbake ka gela yarde ci den fana ko sallallahu alaihi wasallam man nafasa anil muslim qurbata نفس الله عنه كربة من كرب اليوم القيامة من يسر للمؤشر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه سيدنا صلى الله عليه وسلم أكون مؤمن يجلياتا كجليا كرتا كابو يبلي ما سلامك على بيجيا جليا كرتا كابو يفناك aye geleya korta kabo mugo ka kan no yake mugo ye ni ewa kalo bayinato awa ako mu'mi ni geleya be mu'mi nye eye no yakaye ala be no yake ye jia anil gara ciren ko ni mu'mi ni balima silama sutura ala bi sutura jia anil gara awa akwala be jon de melila jo ki to ni bi balima silama deme
aye ñogon deme ala bawu deme donc ambe ala deli kalo ala ka yiranna herela jamana do wala ku hinna do ñogonna aye hinna ñogonna akasira ala nye galantuge ka dabila ñogon toño ka dabila ñogon jamfa ka dabila ka geleyata ka ñogon segere ako dabila ka hinna ñogonna lana hinna anna ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين